Sisethaweni Pietermaritzburg Simply Uniforms, umnikazi wesitolo lo. Into ayenzayo kwafika uDepartment of Labor washo ukuthi abasebenzi bagoleta malini, wahlangana nomunye umuntu ocorruptwa ka-FNB, bavulisa abasebenzi ama-account, bathe sebewavulile ama-account, wayifaka imali, wahamba wayo-withdrawa leyo mali leyo yonke. Umnikazi wesitolo lona yena osezicashisa manje, uyena obavulisa ama-app efonini yakhe, kugcwele ama-app lo ocashayo, uyena lo bezama ukucasha, ama-app avulwa ngamafoni wakhe okutransfer izimali, bese behambisa i-proof ka-Department of Labor ukuthi babakhokhelile abasebenzi imali bebakoleta yona, uyena lo ama-app. So ke senzela niboneke ukuthi eSouth Africa kunjani.